Mwini wa kele ni wo enende malilikana ta muthenya wa cancer awareness kana manithio wa cancer urawende kwitha mucio munene kwa enende kitumini kenda Kitale Geoffrey Mutuma ni wumia uthuthio kana bena bata enende meyumelasie kwa wingi na kwikwa ithimo cia wo kindu kila kiutethesia ala methi wa menago kuitwa kwitene na kubwa bala ingi wa kulia enende methi wa maisisia maleu ala meoya nundu wo muno umanite na mile na mekalile mwaka mweu no gutweleza Ndi muthenya wa umanyi wa cancer ukulio ni unywa kula kwienenthi kwikithia kana kethi wa umwe wa kwatwa ni wo na nethituka hindi atinzi la sielite kukwata uiti nundu cancer nithitawa na ikavoa ukulio unywa ni Dr. Geoffrey Mutuma na ula ni mwiki wa kunikiliwa wa cancer. All the people with cancers, cancer of the cervix, cancer of the brain, cancer of the prostate, with aquaria women, you are stage 4. The only way you can kinukila utonda manakana when a cancer, unless it's stage 4, you get a screening. Nowadays, screening was done quite well, but now people have gone down with the screening, which is a wrong move, because at this time we need to actually reignite or restart the screening. Cancer of the cervix, cancer of the stomach, cancer of the prostate. Screening is what will save lives. Ainena na vilingi wa movo Dr. Mutuma ni waweta kana bena bata enende kusiani na maliwa la mekoya wala kuweta kana maliu maingi enendi maende na kuya matuko ni momende na kuothothea kuongeleka kwa na wala utwikite mwinyu munene muno. First kila cause and wingi method na cancer ni meile, the food, the diet, the nutrition. Nijokiti matukwanu cancer ipo kwa ngunu ya leula musunge, the refined food. Nito ya akasethia tikula leula ukongela mwi witu nutrients tikita kuya leunundu we moyo mande wala to ya kana tono tumia usethia ni masi ya cancer ni kwa mboka ningi, greens, a lot of them, kwa matunda maingi, of course ni matuko kwa maembe matuko maingi tisa na maningi tia leula musunge mwingi, musele, chapati, mandasi na chips, all that na mauta maingi usethia ila tamina kwa leusu nukutuma muno usethia nitotho wanu kwa ni cancer. Dr. Mutuma ni wakule serikali yidi wedala ni mivango misio kwa ilia uiti wa cancer iweta kana uwe ingeta methitu maisila ivinda yomu kavinda ni kalame ukwata uiti nundu wala ni washa withitwe utekuiva ilovia hundu vailite. As a government or as a country, we have gone back very far. 10 years we are doing so well about cancer control. We are doing very well about cancer treatment. I mean, a cancer monde I nikume we are nundu mena thina nundu we say there we na shane wa bie na yuko we na we muwo na cancer ti wa etela Chathi cha kutania muthena wo kauntini ya Kitui cha Twaigwe Sivitali ni wa mwingi level 4 na vala munini wa director muvyani wa uiti kauntini isu ya Kitui Mwandu Faith Mutinda wa kulia nende kwiyumilia kwa wingi kuthimwa wo wa cancer. Tweke hiyo sisi muno information ina katika internet. Wewe na iba ndo sivitali kwambia kwikata kuita. Wambia kwika complication. Tunene ina ndo maito. Na twambia na ile ene twikathio nena na nduko yao na ile twenda sauthimwa. Nilivotia vilingi wa movo nitoa mwaka mweu.